Praise the Lord, praise the Lord. When them say what them say hallelujah. They must Cedar for cry. I am Makwa, Udifo Cedar ni Ebrebia ne Udifo Yamesman Viase so Abibia Yanemo sorry Yamesa say, Uno Warren ye cry, ye die say you're sorry to say what craty as a form. A bamboo foobing a boy a hobby, and no hair and so many patching. It is at a chamada menumu and we are about Jim Nemo J.D. Murphy Sania. Yenny be at the Memra, the Yanisika, Yanentuma, Yania, we are the Mamma said. After that, for the year, ye know me, say a Tomano. It's as I was sitting, can't you take a on once of a radidia? And near my young and I are more radidia, the Yenny makes me the said by the name. We Yenia Doya or the Ayaye. Say any answer, and any winner, and it ye, and it was any more Cassiano. You wash your son, maybe I wash your wood here, and here come on my instrument ready, my picture ready, my more dinner, and sunny day chrono. There is some crash ready. Now, me more dinner, sunny day chrono. If it's on one side, I am running now. Now, what they are from so you not saying, or you may give me a honey and done us in Tono. If you are done, you know, yes, if you are done, that was here, that's what on your Yasha, you saw my money be a kayak. Yanni, fear your bush, not a sutias. Yanni, a son for my kind of sutias. One in Kayana, and you need to be, and you are Sabi, and you are what it be, and you are sick of your wall. Hey, never mind, I told you, and I did your wash, your water, and you come on your pressure, but I am too money this so. Hey, why have you my why have you my why have you my Jesus? Yes, so again, yes, so again, yeah, I am my doors.
And it was so much to
si yeye anana do ya se mo sha Yesu asemi anoso wase asana nisa waye osiwa ye kwaji wajuma waye eti wodi kuni mabotre no abo enana dio wodi kuni kuni mabotre no abo Yesu Kristo enana dio Hallelujah. Amen. Yes, Lord. So, who Cedar our soa, and only a bonfire, we shira. Yes, answer, or sorry, to say no ontenya. Nene ya page rabe. Yes. Ya tontuma rabe. Yes, Lord. Ya rabe kasiye. Jesus. Ebre edu say ya ko onyame akwa nenchen. Onyame soma fo nenchen. Na no na so ne na bofra ne kwehwe aboa no. Omo say yenim wodifuo bi okrom ananum asam entofom wo yonyame nipa ne oka bia no ebem ebre ya papa wa hanom o yonyame nipa nanum asam entofom na enanwumre ni dino adi Bishop Albert Sackey Kwapong woni onyame nipa ahia ebremu Bishop Yamoakwaba ebe fidie so asafo mejo so ebru ya mehia papa na mompo motesen onyame adawo yehu yepa ma memfa sa kwenya so na mechia Sompa TV Sompa FM Facebook ne YouTube ahwefo na etiefo nyina me ma mo nyina adwo amen menem se obibia eho ye yes ya menhira mo se enanwumre so ma se mo mbre ne modagye na mode follow Cedar hour ma mini kan enda asempe nipa fo ase se omo adi enimo na mode social issues no aba
na sabre dia waja baton no e dia masida awa se free sabre ko se no ndu ebebo no yan so yan fa wo enkobo hye asase no so sabre dia fa phone no na fra obi no bi so fra obi na ka kire ne se onyame somafo no nyame difo no one ne tim ni nyina so abadu na ene so waba no pabene so se nyankopon be fa won so na ahwefo ene etiefo so aye nhyira hallelujah amen sabre so fa smartphone no na ko Facebook ho na ko Facebook ya like Sompa page no that's right all like Sompa page na ya share na afofro so enhwe bi na afofro so NTB ya fa comments so mra na TikTok so no so na we share ho Cedar Worship Center obo Cedar Worship Center TikTok obi share ho na ho so all the comments so aba yankopon shira na onya okese ene de yebedi kan akọ eye Facebook ni YouTube na nipa kakra bi ya mo akwaba na ansana no na mameko MCR systematic press azuka bema osikanom ni eni munyina me mamo adwo adwuma amobọ nyankopon hira mo na me konkra dia na David oseso oba adwuma na me twam ko eye takwadia na DJ King so obo adwuma ewo ho na ye konkuransa dia na DJ Papa to so obo ye chudam wo ho nyankopon hira na ye du techiman dia ye ntimi ntwam nko nkuransa bra ye nyina techiman na techiman so brother Philip onne wa pamfo nyina mema mwajo my god eye osofo mame otutu atuo so ne mo amaka nyina nyankopon enhira mu nyina na nyankopon onyamo kese ewo dwumaso a mobo yehuni se no enam sa kane no eya toda ntimi nyina so aso mobo moden a chinchin mfidie no se ye ni atwaguo ma afoforo so entie yen na afoforo so nhwe ye bi nyame nhira mo na samre yama kakra kwaba ansana enne de nyame wo maye no ye de abrahwefo ne etiefo yo bishop nyankopon enhira ya call TikTok no ehwo a Ishmoto Brains agina so Mr. and Mrs. Alo enso ene ye som Brakwaku ene ye som Frank Prempe yeboa ene ye som ana MC Garasti omuna TikTok no omune yen esom ho say about Facebook won so a ye won lenda owusu Nana Jesiwa Ochre Gladys enso ewo so ena ye won Nana Kosu Abajan Nana Afia ewo so Nana Afia Afrakoma so Samuel Safo ewo so Abeta Tofik Gloria Sisofe Michael Chemenu ewo so ena Hester Dia ewo so Betty Morgan ewo so Facebook ne de papa ano ede Patrick Dia mu nyina ejina so ena Grace Sam enso ejina so Sheila Adepa mu nyina ejina so den yanko YouTube no it was YouTube no so and YouTube no so ai bebre na mi share mo say mo YouTube no so Yatra Janet ewo so Blessing Amwa Gloria Usu Portia was say Susie Danso Ernestina Gomez Zinabu Amadu Abena J Amwa Dokat Inshuraba Higamwa Adwa Boachiwa Rose Apia Kubi Jessica Jemfi Angelina Prempe Angelina Fukuyo Rosina Apia Boachi Ivy Zapon Ohima Dufi Ene Samuel Safo ewo YouTube no so a ene enumre Rose Ajekum so abeka ho a omone yesom ewo YouTube no so den Facebook no so Harry Dino enso ewo so Nana AJ enso ewo so Nana Kosu ba Giant so ewo Facebook no so Daniel Maniampon so Sabre de mon share link no ema foforo so enhwe bi na ontie bi na o kan Daniel chapter 12 Bible say na badwema no ebe hyen na wona otime danipa odane nipa pi kotene ni mu no obe hyen se da empem ensonoma enti se na mo link so na ofofo nyankwa wa o share link no wona waje sa okra no e de amerade hallelujah amen enne eye dwada edi kan wo bosomia ye frɛ ne May
ana bosome a eye bosome num enum na ma me fa kwanya so se enadwadai mechia adwoa ene kwadwofo nyina yamba mo nyina adwo yenim se mo ho ye na enede so nyankopɔ bɛyɛ mu nhyira amen sabre die sɛnea munim sida awaye ba fidikasie iso a de bra hwɛfo nyina ne sɛ ehefa na ye gyanom nyankopɔ no wo where is the God of our fathers de ntia ye bisa sa ne sɛ onyankopɔn ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔrempaw yɛn na ɔrenyaw yɛn nyame ahyɛ yɛn bɔ sɛ onim adwene ko a ɔdwene wɔ yɛn ho ɛnyɛ musuo de ɔso ɔbɛma yɛ wie yɛ papa ena ni enida so na ena ye hwede yakɔso wiase a ene dodo noa ne nye dodo noa di awerɛho iyade edoso owuo no edoso awaresɛye edoso adwumasɛye edoso nipa bɔnefo no sɔre dodo esɔre tia nyamema obi bebre ade ne bɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ yie no na ɔbɔnefo no asɛe no enti bebre abama bu ebi ntime mompa ye biom ebi kura ntime nkɔ asɔre biom ɔmo sɛ hemfa ne nyankopɔn no afa ɛna ɔhaw ne amane dɔso sa enye nyame na ɛhyɛ yɛ bɔ ɛwɔ Jeremiah chapter 29 verse 11 enye nyame na ɛhyɛ yɛ bɔ ɛwɔ Isaiah chapter 43 ɛyɛ verse 1 and 2 enye wurade na ɛhyɛ yɛ bɔ ɛwɔ Isaiah chapter 41 verse 10 no enye wurade na ɛhyɛ yɛ bɔ ɛwɔ Isaiah chapter 53 enye wurade na ɛhyɛ yɛ bɔ ana ɔse waso yɛ ne so nyina de akodua no so enti wawu amane bone ose eka na ya de ye no wakotua ose ne mantam pia no na ode asa ya yarewa enne sa brempo na yare no doso nyame wo hen eno na ye ba ye se nyankopon ye kantamanto nyame a o kanin tama won tuo na emom onyankopon asem ye ane there be enka ho o kan no Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 no or say beba say ye bedi ne maransem bo nyina so ye behwe na hyede na di so dia inhyira no obo di nyina de ye bambo no de ye nyini nche no de ye ayaresa no se ne nyina beba yes na se beba say ye betu atua e wona asem so dia ene ye bebo mpaye ye bedi awere ho se ne yesi dia fei na emokura be ye de na de ekanyina ne say de hinta sema bre ahwefo ne tiefo say hintam asem kase ba kwa wo ne say ye generation 21st century ye asodin de ye be ko empaibo no ye be bo aso nyame asem ne de ye mfa nya dwuma insode dan nyina boma park so nyina dane asore suku dan mu nyina dane asore aso ye generation ya po nyame asem eno na ema ye fra wrade a ewrade nyi ye nso enti bosomi etwam bosomi nan no meni ahwefo na tiefo hyase se bosomi bia ye yinsemfo abaako na ya kasa ho na ye kasa fa akwansidi a ewo ya brabom hindrances of life na bosomi we ye benya kwan adosuko awo bone ho bone so ya akwansidi kese a esi nipa kwan na ye nipa nim mra nipa obetu atua ye wonu emebuwa ye wo bone nketenkete a nipa mu anso awrade anim de awrade hu se bone ketu anim te bone nketenkete no bosomi ye beka nwasem enti bone si ye shira kwan bone abaye hindrances ewo ye dada sitem esibie apomode kwan ebi aware kwan ebi shebre omode ba asase so se onyame de mo ba asase we so se mo be yenhyira ama wiase oman Ghana wabusua ne Kristo asafo no enne suban bi a wo di echi ni mo bebre mu di nipa dodo echi ena mo yesa bone no hallelujah amen na enam se enne eye bosome a osafo ya wura mu eye edadwoada di kanti no ka dwoada bi aka de ye odima mpae aso ena dwoada me pese ye sesa mpae bonu kakra na ena ye bebo mpae de bosome ni nyina akwa awrade nim na ye nko Luke chapter 1
Luke chapter 1. Ye come from verse 26 to 38. You know, my person utie asemi mu asem. Na ye jina so na ye de bompa ye ne. Me hwe say be say be telephone na tum. Na mo am TikTok, mo am Facebook, mo am YouTube, mo am radio, TV nyina mo timi afre bi. Na o frɛ na ama eya send message o prayer request mra na ye be bompa. Na mess na a good TV no so into mo amofra wa burochira mo se mo nya no eya mo send mo prayer request no mra so we ne audio ana say o send in words ye be bompa me ne me team ye be di amount na Awurade ebe ye kese me chiachia mo nyina wo Europe, Asia, America, ni Australia nyina and numrei Spain ho nyina me ma mo nyina jo na me hyanya me tu me ne na ho de no semfa boso me mu nhira boso me mu peja boso me mu anumonya ebramo wo Yesu demo amen. Na henie to entwada na Maria se obofo no se ye beye den na bamu efiri se menim obarima biara na obofo no buase no se won konkro no beba wo so na de wo so so ni na ho de na bekata wo so nti na de konkro na obewo no obefre no Nyankopɔn ba na hwe obusua ne Elizabeth nso anyinsan obabarima ne mmere wa bremu na de wafre no obonne no ye ne ne bosome a etoso ensia efiri se Nyankopɔn fam de bibiara ni ho a entumi nye ho with God all things possible. Asafo enamati asem no osebo sumi bia eti se me bosumi. That's right. Osebo sumi bia ya bosumi nsia nyamete soro ose mabawa bi ma friend bi oye mobroni ma friend bi odome osome na owo kro bia your friend said Nazareth wo Judea asase so enti obofo Gabriel bra men soma na koya ababa wano adoye ene ye be sra Awurade se bosomi numi Awurade yenso so onkaye efri se nipa ye friend se Mary oni ho Mary ani ho biom na embomfa udin ehye ho wo adwoa ona owo ho kwadwo ona owo ho ama ona owo ho ya ona owo ho kwaku ona owo ho ekwia ona owo ho yaw ona owo ho kwame ona owo ho osi ababa wa ni din di say Maria na obofo no ka kire ne se wiase mani nyina mu Onyankopɔn adom yes Awurade se ka bosome Awurade be dom ye busia ye wo mu oman bia yakopie so Awurade be dom ye amen na Onyankopɔn ose onyame fam de bibibia betimi aye ho obi hwe me obi tie me yade ha no sugedie ha no wo nyine na juma egu na wari egu obi kura se papa sika na hye dada aware no kura na egu dada obi tie me obi hwe me nyama bi ma ye den ya tu den se sansani ya tu den se de be sujeni ya tu den so ohiani ya tu den se yare ni ya tu den se oboni o se obofo no ka kira Maria se wa busuani a ye frere se Elizabeth no de wa frere no oboni no eya wa busuani de wa wodnim se kan din di Elizabeth anso na ma awo samunti edi anipa de to no eya oboni na wene ne bosomi a letosia onyame amana anyem na Awurade amana anyem obabani na Onyankopɔn famu de bibia ni ho a entimi hallelujah amen me basa me baba kan kire obi a wo hwame a wo tie me kan kire odede bi me kan kire nyame afuna bi nyame akoa bi nyame adwuma yani bi obi bi ode ho ato Nyankopɔn so se obi ani ho ode ne ho ato Nyankopɔn so a nyame ama nanim agu ase o say with God all things are possible or say with God
all things are possible. And then me pese o se gidi for bompaya o se bibisi o asoma for no breso na asoma for no bompaya e ma bibisi ye ka kire Awurade se so so me atonso no yi me boso me Awurade kai Awurade hu ya bobo Awurade enya ya doye ene ka se Awurade Yesu ene juade me boso me ene me boso we ni mo ni pedua gira we ni ya ne yare me Jesus Christ. And me no kasasa with God no all things are possible. And now obofo no kasa kire nipa ye friend say Maria. Sa obofo kro ya na call Sarah in movie ono. And I catch Sarah ni Abraham say enti onyankopon na abosom no bibi ya nyankopon yo na Ose afeda ye bese aba mo champion na okutaba ene yesum nyame a bibi nye no yona nyame suma obofo ya somafo no bereso nyame suma obofo ye Awurade Yesu Kristo aba ya wo ye Awurade Yesu Kristo amana ba asase so abayen sankyerene ko nyame ama abofo aba abayen sankyerene ko nyame ho aba abayen sanyankopon ama abofo ho se omomo na memba nyame ngo sra se emo nyame ma nyame asem wo se nyame ma nyina so fa ni nkonim ene ye gira nyame asem so aka che Awurade se ono Awurade o ma abofo bo wura eye Galilea ko ni bi mu kura ye friend se Nazareth ene nyame ma abofo mo wura Africa o man Ghana mo emo wura Europe emo wura UK no mo emo wura Germany no mo Italy no mo nyame emo wura German ho nyame mbonko America ho mbonko himfa Canada no mo nyame twam ma Asia Japan no mo no omra himfa o kura ye fere se China no mo de ekeka ho ene ye bompa ka se Awurade Yesu ene nwumre anaju fai amachi bosume me Awurade kai so abofo emesrame Osra, Juma no, Mawaria no, Mapode no, Sukunsem no, exams no, Mawo no, ministry no, Trini Abrabo no, Piawan na bomb.
Of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 A big bonfire pa. A big some bonfire. Yes. MCR for Mentemon Kawan Pai Bono. And a year bonfire catch a rade say, Bosumi may a rade kaime. Cassa rade. Bosumi numi. Bosumi may. Bosumi rade kaime. Rade kaime. Man of rade kaime. Warrior no. Was some apprentice some crater some credit hours. Credit hours kaime. Home office no radical time efficacy mo ho radical time kwantu mo o yeso dem radical no mo radical time juma no mo radical time sujadie no mo radical time ne nchichire no mo radical time ministry no radical time what is radical time open your mouth and pray. Jesus Christ. Shout fire 3 times. Fire, fire, fire. We go to the prayer number 3. Also for obi awon hwe o tie yen. Ye bonfire catch erade say. Bosumi bi ade na ho ode nam. Also for bosumi bi and obonefo no solid tia osmanfo aye friend say Yakubu James ye de krante twali sabo so no koran ye to aso akochi Peter and the two afiase according to Acts chapter 12 bosumi bi ene ye che Silas no Paul aye chichire wo go prison according to Acts chapter 16 ti bosumi dia nyoma na wo mu bosumi adeboni e wo mu ene evil agenda ene evil dreams what shall say so bosumi da ye basabasa from last
last month was so that be this month you will Ukraine that one yan from first to Ben Aochi Yakranya that papa and then yes sign Bible say yen sibron some coin now obey Jane every chain Psalm 8 verse 2 or so one no more and I was here abounding James 4:7 or see sibron some coin now obey Jane Isaiah 54:17 or say I could be obey arrange na kasa radi is evil agenda did to biara different me fiba Mawaresem, Mawasem, Mawasikasem, Mawachomo, Mawafo, Makratasem, Sokrayabra, Some Dayo, Nayaso, one of one share, and one for Sumi more, accident, fire outbreaks, fire robbers attacks, meaning to me breaking out. Yes, so demon. Yes, so be a muff and break out. Jesus Christ. Kasa radi Yesu. Radi Yesu. Osi ya jituma. Osi ya jituma. Ebeye juma. Ebeye juma. Na ya mpreswa. Na ya mpreswa. Enye juma. Enye juma. Osi ya mpreswa. Osi ya mpreswa. Enye juma. Enye juma. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Verse 34. Verse 34. Osi debia ye body said dano. Osi debia ye body said. Boni dosu wadenumu. Boni dosu wadenumu. Boni biya wabusumi imu. Boni biya wabusumi. Ewa na wochu imu. Ewa enede imu. Ewa enede imu. Obo nufo na shishe. Obo nufo na shishe. Menyintum. Menyintum. Mesaino. Mesaino. Na mebona Daniel. Na mebona Daniel. Na yebone no. Na yebone. Mebona Daniel. Mebona Daniel. Yebone no. Na yebone no. Jishe yebone no. Jishe yebone no. Ewa busumi imu. Ewa busumi imu. Mebona Daniel. Mebona Daniel. Yesu demo. Yesu demo. Shout I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, and TikTok. When you are type, break out, break out, break out. Hallelujah. Sabrina me better for natum. Your numbers on a good screen. Any more follow your our TikTok, or follow your Facebook, YouTube, a good screen, and more radio. No, your numbers now. No betting me out, friend. Sabo so me so sre rather so on Kaibo. Say rather kaime ebiasikasem awosem adwumasem ayadesem 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 89 0557 000 967 Amen for the kind. Praise God. Hallelujah. Ketika udini baby okasafri na dia na ojai osra rade so nkai. Kasafri ewrade, kasafri ebuakwa. Mo papa. Me ba enkrata ewo abuchi. The friend of Fipukuya and a back also the friend of Kokubet Akumia.
Also, or you school need my so many my mammy, no Bianca transfer ready. I rather walk qua ne mammy no. Yes, Lord. You are what acquaintuum. Ocean in Crata Sam, a radin Yamano. Amen. The Owa Ghana Kwakun Soswa Ope Juma, a radin mere Juma Promano. Amen. Oh, yes, so demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God, Papa. Obapa, dear no person radical Bosumi. Actually, I didn't time it will favor me. Favor. Oh, didn't baby or cast free mamma. Actually, the grace with a Sackey community too. Tema. Tema. Me no bonfire. A rather oba grace tema community too. A rather wa France or here favor. Me bonfire say a rather ma favor and tono so. A rather me bonfire say money destiny helpers and the destiny connectors. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hello. Praise God. Hallelujah. Diana o dini baby o kase free. Diana o pese radical obosumi mo. Me paso me kasa free atumako fobia. Me pese rade mo amene me babo sumi mei. E rade ka mene me ma wo Yesu dem. E rade wa franco foridua. O se bosumi mei e rade o se onene ma. E rade o so hian kaye. E rade kai mo no mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O ma oneso kakra odini baby o kase free. Diana o pese rade kai obosumi. Kasa free atumako fobia fe me hana. Pacho menyam ese akupon se na sinje na be manam no ntene on the chuma se kasem eni tiare so hano ese akupon bo am Awurade wa fra sana ose odene yefru no ba wa awurade anim wa awurade ode ba to ne yem no dia oyem ma Elizabeth no awurade yesa pepepe ma wa funa ose okunu na dwuma sem ne sika sem so enye yie for Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa fro na die na opesa awurade kai obosumi. But you from the Nita. Because I feel I'm also Papa. But I didn't tell me since Captain Premier doing an ash. Which I didn't come in ma. Awurade wa fra Anita na dwuma sem ne sika sem ne sika hye sika ne dwetɛ ya awurade dia awurade bosumi mei ma wa fra sika ne bi peja na dwuma one ne ma mo adanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa odini baby o kasa free na dia na opesa awurade kai obosumi. atumako fobia Papa. Mr. Wadawo ma Mr. I didn't come and ma Edimasem etikasem na awurade atwuma kofodia wa fona ose onene ma wona dwuma sem osika sem awurade kai won bosomi mei se ne wadoye setie mama dance. Amen. Amen. Praise God. And hallelujah. Udini baby o kasa free na dia na opesa awurade kai wo bosomi. Pacho me kasa free amount from Oba pakasa me pacho Emma Bessie for Babaware me ba wa we sem to. kasa yetie Me ba wa we sem to awurade anim na Emma na Bessie ba be list. Inti me stress mo be boa me on pago mu na awurade wa fona awurade a wa hye nyuma papa Yes. awurade makwan na abie na mamonto mabema no me ni nyina pepepe wo Yesu dem. Amen. Amen. As a listener doso de anomate so kakra mabema no. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby o kasa free na dia na bosomi o pesa awurade Kasa kai free egwa mo ifese me ma awurade boa me ma eduma obia eduma yeyi ma no omo akontu so omo botia omo tiade o baby omo betia awurade omo ba be dufie na accident desi obi so agbasa me balo am de ton edidi eduma didi bible na o timi ense so on fama me no bopai awurade wa ko ase na koma soade onene ma wona watu kwan wona omoba le niama akronfa afa nyina wo se awurade opese ohunu awurade bosomi mei kai no na ma na dance. Amen. Amen. Praise God. Odini baby o kasa free na dia na opese awurade kai wo bosomi. Pacho mpese ya kai mo fun aba.
Erade wa France kana yefumu die. Jesus. Eye yefudie. Erade yema Elizabeth. My God. De no mo friend obonino. Erade wa friend fa bantu ni ye mebo so na mana dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Kenti kan odini baby okase flo na dia no pese erade kai obosumi. Me pacho bosimi ya ifini ya kwa mepese erade yi o ha oni amani ifini so na de mehwehwa the actual radio ni my radio ma akwan ye pie ma Na papa okase free kenti kan okase free udin mekase free Nketia Erade wakoa me bompaye ose efri na ekoya just ohia no urgent Erade oyen senche ne nyankopon Erade ye wakoa brabom senche man adanse wo Yesu demo amen praise God. Hallelujah, Papa. Obapa udini baby okasa free na die na opese Erade kai obosumi Racho me de mabra kase free kwansa. Obabra yetie wo mame Racho me pese nyankopon bo me ne ma ho ban ni na adwuma na ye fan share din sama me. Erade enkuransa obabra se bosumi one ne kunu omo adwuma ne ma waso de ni nyina hye Erade nsa se bosumi Erade kai won bosumi me amen praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na opese Erade kai wo bosumi But I family me tell adante mo papa mi ka family ma wo jama radio Erade wakoa sini sika sem na wo sem Erade bosumi me Erade kai wakoa yi man dance bosumi amen praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free na dia na opese Erade kai wo bosumi Bacha me kasa macro Papa so me djuma samonye kwa Erade akropon o se nsa nya adwuma man nsa ni wa France na adwuma na enye ye Erade to nhire nso gu adwuma no mo seja na adwuma bosomi man adwuma mu adanse amen praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na die na wo je mu ama Erade se Erade nkai wo bosomi We di Janet ni Sophia Accra. Obaje Sika some juma a kankwan and damage me mawa is some kasa wari. Erade me suma wasem ko Accra wa fra Janet nchen na juma sem ni sika sem na wade ne ma wade Erade efi ho no ehia wa basa wo fi ho me bosumi Erade mo wa bofo no ngosra nsane fi ho mo mo adanse amen praise God. Hallelujah. Obapa udini baby okasa free na dia na o say kasa fra swate e be ma do kwa atu bompa ye mama ne memma me baba ma so be traces bompa ye mama me kwa adu asoase me bompa ye de wo hye Kristo mojem Erade kai wo ne wo mba ena oba so exam so no oni kunim o Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na ojamu ama Erade se Erade kai wo bosomi Your friend Marcus, me kasa estimate. Ndia majuma, isika sa me risika mo e majuma me sika. Erade akoso atimetim. Yes. Erade kai no so hia moa wo na dwuma. Destiny helper, jebrem aboafo, bosomi omra na wo dwuma ne mpagya. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Obapa udini baby okasa free na dia na opese Erade kai bosomi. Your friend na ya me kasa fife yase. Papa ya le hepatitis B tell na ya Erade oye yare safo o se ne man tampiam no de sa ye yarewa Yesu moja em flash o system no mo hepatitis virus bia Erade tumi twimfa so amen praise God. Praise God. Praise God. Menton ka uti ho ma. Praise God. Hallelujah. Atwe free wo fidie no papa. Basa wadi madam. Hello. Twe ho free wo. An kransa o de kasa. Me yaran tuman pa magana papa de mi yaran gwa ni ya de. Erade me suma wasan kon kransa
wa France o yade wa yaresa no nwurafi ho esra yaresa ma obosome amen Hello. Yemre no konfa ye no pe pa Esa can fam ka sa free no hia. Yemfo amen no Ba ho hia me na adwuma ya basa. Ema onu so da bring this kan so a onu so enyama nkoye ma no. Enso me ntiapo. Jemfo a Awurade nkai obosome Amen. on kai obabosome on saw yade we yesu demo amen. Father, last caller Yemre nti praise God. Your call has been put on hold. Please wait. Last caller you know order to my member last caller my member for praise God. Hello. Odini baby okasa free na dia na opesa radical obosome mame. Rafon pa je fani ata me ka sa free ko so. Kasamana. Rafon pa choli ko no sa bro. Ni ke na de se ba de ni sin sa no mama. Mate me no bompa ye wia na ye sane out asan frɛ me off line what. E ba chi se. Awurade wa fana ni kunu obonefo ne de nsanom ato no so. Awurade fa wonsa ka no. Na jinsanom frɛ no so. Wo Yesu demo amen. Ya mi shira mu pi mo amofrɛ nyina mesrɛ sɛ ya de bre na ye adwuma ntin sɛ mofrɛ ye ntimemfa na ye sign out at the same numbers na mofrɛ na momfrɛ mo so so amofrɛ ye frɛ obi man so obi kuro so no je sɛ me hwɛ me ne me producer hwɛ kwan a ye be kreti mo line mama if you said Ghana for no ekate mo line no omo de ne gya no ewo mo dodo no no mo frɛ WhatsApp call no we ni twifa so enti ye beto ye be hwɛ kwan a ye de be boam na momfa mo prayer request na mfa numbers ni nyina so ni nyina ye your friend say WhatsApp number and as a voice message about ye betie me ne me team ye no mo be bompa number back ka ho mo frɛ beba ni e 0557 0557 30 90 80 Afe so wo bibi opesa me boss on paya page unsio o documents ade biara Awurade obi biara wa page ni nsio ewo Cedar awa iso My God. me hwe Nyankopon tu me sembo wura nsio no Amen. nsio no na ne Yesu moja enane ayare sensio Yes. enane nsenkyere ne nsio Jesus. de odi nsio ibeye biara Awurade ma on fa dance de wa page ne cell phone ne CV passport documents bia wa page me frenya me tumi guso me frenya mensen kyere ne guso wo Yesu demo de wa page picture so ba yare se bronsam fa no domum nyame ogie no ntono so wo Yesu demo kan amen kese pa Amen. nyame shira opi se o follow Cedar awa ewo Sompa platform yi so nyame ya doma dwumadie eye Monday to Friday into ochina same time ye besen ehia okwa akodai mesra Nyankopon so ma na bofo ne ne nwosra emra ofie ho odam ho obeda na onna abeya wode wo Yesu demo ena me do she Kristo mojem saa so na me kai wo se eye ahomache Sompa first service no so jana no oden eye ahomache 5 to 6 eye follow na obeye nhira ya me nka ho na onye okese kozi se ye bese hie biom na Awurade ama wo adanse baba ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afri mezum kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Cedar bedemu nie Awurade Nyankopon soma